malo ai atasi mai o te roto te lelava me ai patasi mai e ora te au o te loto te leloi, mea e whaatasi mai. Malo malo si e a, manu malo ai, loto te leloi, e whaatasi mai. O te loto te lelai, mea e whaatasi mai. Amen. Ia le atua lenei tae ao, fia fo'i whaatalofa ma whaafelo i atu lenei tae ao, fou lenei tae ao mātango fie, i le lofa maleanga le leo le atua le fo'i ua mawhai ona tātou whilo ai fo'i lunga nei por kalame le nei tae au mā lo le soifua maua ma le langi mama ia le atua tali tonu o le fo'i ua o mai se whaupoponga fo'i le tātou por kalame masani ia so tofi taitasi ni o le whaatalofa mwhaafelo e atuai i le paia ma le mamalu so tātou atino pai fo i le ua mawhai o na mafuta mai le nei tae ao ma lo le folau manuia, ma lo le onu sai, ma lo le lava papale pei lava o na patu pe le tele waso le tātou taua whaale anganga e le whai ngofi le fo i sa tomua atu i upo le nei pese mata ngofi tātou te loto te tele lava ma whaamalosi ia ona o le whaatasi mai o le tātou ali i whaolo Iesu Keriso tātou te talo mātou wala au lia lau o fio le nei tae ao ma le whaaloalo lava le mana o loa nganga pa ia ma lau whaunga fau le nei tae ao te sosoa ni ai la amataino le nei whaasoa ma le nei por kalame te maa mātou te le loa, mātou te le mawhaia mātou te le ato o toa fo i tama o na whaamatalaina le mata ngō fie ma le sosia o au o fionga. Au lo lava nganga pa ia e mawhaia i mea lava tama. Whaatasi mai le nek tae au. Whaamanuia mai oeanga le lei fo i sio mātou watunu upele o Samoa. Whea lava o lo o au mauai se Samoa i le nei ke lope tama. Talo ia o atu ia ua awa lofa. O wa awanga le leila o puipuinga ma lau wha amalo longa ai mai se fo i o lau wha amawhanwhananga i nisi fo i o ainga o lo wha pēnā o na mawhatia ona o le malanga le maliu ma le oti ai le ngata fo i leo wha lave tupu wha le nā tūla pe o na maitau wina tama ua le longa se vaipa noa o le neila lo langi tama e wha pēnā o na a whaina i mea o lo tupu ai le ali i ai mātou te whawhitai le tua i le nei tae ao. O lo manuia le toa tele o i mātou tamai le alofa ma le anga le leo lau o fio. O le nei fo i aso wei au mai o se aso whau popo i la mātou savalinga. I o la mātou whawhitai lea ma le vi inga mātou te whafo i atu i lau o fio. Tai o lo e malutia pea i mātou umai o awalofa.
talo whaapitoa ili nei tae au I lau whaamawhanwhananga tamā. Na ia inga o loo mawhatia I lolonga o mafui taua mamisa tamā. Whe vai inga. Ma so se mea o loo tutupu tamā loo mai tau atu. Le atua talo whaapitoa I lau whaamawhanwhananga. Nisi foi ua whapena ona a mia foi o latou soifua maola ona o mala whaalenatula. Ia iai lau whaamawhanwhananga tamā. Whaamnuia ia Israelu lau nupa ia. Whaamnuia Samoa mai lava I maunga tetele se ia oi maunga iti. Whaamnuia foi nei ala leo ua whapena ona whaonga ina e aruatu ai se au nanga ma se tautua tamā. Foi le vi inga ia te oe whaamalamalama lau upu le nei tae au. Ono lo swafa Yesu. Amen. Ia le atua toi whaawhiloa I ma whaataro whaatu. Ia nisi fo I ua mawhai ona mafuta mai le nei tae au fau. Ia toi whaawhiloa I atu le swafa manu malo le tatou li I whaolo Yesu Keriso. A o se whaupoponga le nei o le tatou por kalame masani a stofi tai tasi ma le whaua wina pe o le tatou autu o le taua whaaleanganga. Ma le mana o le upu o le atua. Ia le atua. Ua whaatatia fo I se autu pe o na silani e lunga o le tatou screen. Ia ua maua le oval te apolo. Wa maua le ova. Tan tonu foi familia fionga pa ia le atua mo le maua la apostolo Paulo. O le tupe, o le haa, po le whapo ngahi leo mea le anga uma. Mane is the root of all evil. I le tala lea I le mata upu leo wa tato o ia I le mata upu. E se furu ma leono le tusi o ngaluenga po le tato tusi leo lo whaua wina pea. O lea ua mai tau wina I se tasi foi a wala ngā tupe na maua foi e nei tangata. E whao ngāi me to tia le ti apolo. Lea ua whai ngoi nai o tupe palapala. A o lea foi e mai tau wina I le nei tala. O loo ngā lue mai ai tuale ti apolo. E whape nā foi ona maua I le tamau a inga o nei foi tangata. O le talala lea o le malanga whaalua lea. Whaamiso nale le apostolo Paulo. A ngai atu inu ese. Ia lea la ua mawhai ai ona maitawina I le tūlanga lea ma maua I le apostolo. Se tasi fo yo. Nisi fo yo tai o lo whaapena. Ona whao ngā ina I le te moni se tasi. Ina ia maua I lo lato ta mau ainga. Ia ai. E uilawa fo yo se tala whaanoa noa. Na avea ma mea e whaapena. Ona whaafale pui pe sasa ina I lau apostolo. Ia ai vi ia le atua. Na avea maala o le whaolatanga. Ia. O le mta upu la e sfuma le ono le la e nei fai upu e fia fai tauina. O le ale fai tauina umal tatou tusi a maua lava so wavanoa na ta upu e sfuma le ono o le malanga lo na lua lea fa apostolo Paulo inu ese. Ia lea na fa pena o na o to lua I masila. Ia ma fai fo ilea o na tau atu ai malato wo fa tasia I ma Timoteo, le avea I fo ia Timoteo matali I whaleanganga o le apostolo ia Paulo. Ia o tala ia o le mawhai o na evi ia I fo ile atua wa o le malanga whaalua lea le apostolo Paulo le na omu mai mpanapa. Ia o le toe fo I mainga la le ua split ai lo wa o panapa ma Ioane. Ia le ua to olua mai loa ma le alile o sila. I fo ila le o mainga lea masila le na toe maua mai ai loa. O se tasila lea o fua po o fruti o le ngaluenga whaamiso nale mua Paulo ma panapa. Lea la e maua mai ia Timoteo.
So le tasi le ofua le ngaluenga po le le fatu na totoina i le malanga mua. Ia lea la pe ua sau le whaalua, ua iai tangata ua whaatua tua. Le langa piki mai ai i maltamo Timoteo. Ai ai la tatou o sao i le vaenga lea o lo whapena. Ona maua i se autu, leanga o le tatou autu o lo whaauawina, o le taua whaleanganga, ma le mana o le upua le atua. Amen. O ama i lau taua le neiva yaso. O le mea fia po le anganga whaafitai, o le toa telo tangata, o le ua mai tauina i le toe fo'i mai lea Paulo, le ua mai masila, ua whaola ina tangata, whaatua tangata, o le ngata fo'i le, o le ua iai le ngae po le manatu o nisio o le auso, o le atu lai fo'i latou, e avea mafita o le nei tau. Le alaua tu lai fo'i i a Timoteo, se tasi fo'i sa whapena o na ia ina i le ngaluenga wha apostolo mua po le ngaluenga tā lai a Paulo mua. Ia, le ua matua fo'i lona o langa whaaleanganga, ia ua si fo'i lona ao, ia mamanatu e whapena o na o whaatasi Paulo, ia masila. I le whaipasuma le ona whamai wo atu i mātou le mea e tatalo ai. Ona whitai i lea mai mātou le tasi au na teine, ua iai lea itu wabalo. Whaipasuma le ona. Finko le lau tango e tu atu i lunga ia e mana ia fo ilo sila mai ai. Ia, dai lang moanga tua. Wo atu i mātou i le mea ma sanina tatalo ai. Ona whita i leo i mātou ma le tasi au na teine ua iai lea itu wavalo. Ua na maua o loa e tele ma o nā lii i ana waloanga. Ia, o le ala le nā le wha autu o le tato polkalame. Ua maua i le oval ti apolo. Ai mai se fo i le aua li i e wha au ngā. Le e wha au ngā e le ti apolo. Po le neita mai tai o lo wha au ngā e le itu le po le ti apolo. Ina ia maua hai tupe. O le la lafi mai e tua le aua li i. Pa mai ua maua o loa e tele ma o nā li i ana waloanga. Let me read in English. One day as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for her masters by telling fortunes. She earned a lot of money for her masters. Longa winga. Wa whao ngai ki a polo si ngei kenge. Inga ia mawhai o ngā maua ai kupe. Ala sa whawhai mai kua master. He masters. E le kasi se master le ka umai. Whapirtania o le whasa moina. E maua ai tupe mo ma o loa mo ona lii. Longa winga. Nga whao ngai ki a polo pe whao ngai fo i la wali po ta ia o lea fo i vaenga o le nuu le ta la ia. Si nei teini. Ina ia whapena o na maua hai tupe. So ole a walala le e earna ia by telling fortunes. O longa whapena lea o na vavalo. Ona o ia ole itu sa whaingo, ole itu vavalo. E vavalo e tau i tangata ia mea ole atutupu le lumana. Ole a walala le nā sa whapena ona maua hai tupe al au vaenga lea. E whao ngāi fo le au wala lea le ti apolo. Le lau ta ua ele tatu o meo mara, o meo tupe palapala. Tupe fo ia ele o alu ai se afu. Tupe ele o e ngalu lue ma whaise pisi nisi po se ati nai. O lea maua i au wala palapala. Le maua i au wala palapala. Lea lae whapena ona whao ngā i le nei aitu wawalo ina ia maua aitu ai ngā tupe. Ai whaafitai i le atua. Le la whaitawina, whaipes full malifitu. Whamai, ua whe muli iai o ia Paulo mai mātou maalanga. Ua whaapeani. O auna nei. O auna nei tangata ale atua siri ese. Lātou te tala i mai ia te i tātou le ala e ola ai. Wa e whaalongo ia i le whaasalalaunga le whai. Pe e fōlinga mai e le o se mea leanga.
A ewa aile le whaingo le whaasala launga whamai o auna nei tangata ale atua siri ese. Walatou tā lai mai a te tātou le ala o le ola. Which is ole mea tonu na o loo whapena o na whai e Paulo. Ma pānapa ia le umai masila o le mea lava na e tasi. O loo moli mau pe tau watu i tangata le upo le ola. Le tala le lei ia Yesu Keriso. Ina ia maua i tangata uma le ola ma le manuia e whaavavang. O lea la e fo linga mai i. E le angala na mea le whai. Ai, ia whaawau pel whai tauina. Whai pesuma le vanu. Ua whaapea o na whai e ia i aso e tele a uati ngā ai pau. Ua whaaliu atu. Ma ua whai atu i le aitu. Whai atu i le aitu. E loo whai le keiki. O le whai sao at ke mongi. Ua whai atu i le aitu. O te whai atu ia te oe i le suwafo Yesu Keriso. Alu ia i fafo ia te ia. O na alu ai lea oia i fafo i lea lava i tuaso. Amen. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved." This went on day after day until Paul got that he turned and said to the demon within her, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And instantly it left her. Di ia le atua. O le kaua le wa amakai i. Pei foi on fai atu. Pei mana ia le lana ngaruenga le fai. O tua atu. O le pisingisi palapala le mea le ngarue mai. O le alafa mai. Ua whaalongo ku la pau. Ua ki ngā i la pau. Le tangata lai whaatumu ina i le anganga. O le atu. Ele i whaangai e tia le loto le apostolo awa taipei foi o se vi inga le mele e whai. Pea o le mea foi le na tupu le malanga mua. Ina ua whaapena o na whaamalolo ina foi se tasi o maina matua pipili. Whaapena o na vai o na po ngā iwi e le mawhai o na savali. Lea foi na whaamalolo ina e Paulo mpanapa i le malanga mua. Ona o mai foi leo tangata le ana fai mai foi la te ua pei ua o mai pei ua liu tino tangata mai le atua i nei tangata. Le foi ta ofi e Paulo. A fatu i Paulo. Vai. Ka kia kou mea ngai fai o maa ua e tutusa le lei ma outou. E tutusa le lei i maa ua pau alo le mea ua maa o mai e ta watu le tala le lei. Ina ia salamo tangata uma maliliu esi. Lea foi la ua i wo mai foi Paulo ma sila i ale foi la ua nga i mai le ke mongi i fai foi la fa sala la uma le pe o lai fa ne ai. These men are servants of the Most High God, and they come to tell you how to be saved. Mangai ai fa la vela ia wai loa le leia le tangata fa le anga. O le ke mongi fa mai nga whaliu atu a Paulo mwhai atu. O te whai atu i ate oe. I le suafa whai atu i le aitu. Tasi la lea mea o le wha mauti noa le i ele o whai Paulo i le keinge le whai. Le wha mai i. O te whai atu i ate oe le aitu. He turned and said to the demon within her. Ma dino lei malama mei. Ina ia ave ese yalo tatou tilo i le tangata. Lo whaamasino ma lo so na whai o le tangata. Lei o le taua lea. O le taua whaaleanga. O le kaua make mongi. O le kaua maiku. O kaua maanganga leanga. E lo se taua matangata. Ale mai pau tatou te le tau mani tangata. Lea la ua whai sa o a Paulo. I le anganga le aito tonu o le teine le whaaliu watu i le aitu o te whai atu i ate oia li i aiku i le suwafo Yesu alu ia i fafo o na alu ai le o ia i fafo i lea lava i tuaso. Amen. Di ia le atua
e lo le tatou au penga e le nā le tatou te whamalolo sia i tatou i le mana o le suafa o Iesu Keriso. Le fo ina usu o te lau fai peselea o te loto telea o te malosi ai pe au ma oe o ai ia se whaasanga tau mai pe au i tatou ma Keriso i le ai se mea e ma whai ona whaasanga tau mai le au tau a le atua vi ia le atua wai loa foi e ona li ia le alaua wai loa e kama ia le karikalia le manguia po le kupe ele lea lea po le kupe palapala lea so se kupe mawhai onga ninga i au wala le whekau ko inga kupe fo i e whai ngō fienga e maua ele alu so wafua e ke le ngā lue ai e lopo ngi kupe ale maa lopo o ai lavangi ngi kupe ngai ke ai ma e ola ai ma e ai ma fanga i lo inga ngi kupe le ngi kupe ngā lue so wafu e lo se kokongi o lau ngā luenga e ke le ki ngā inga ai wa inga kupe la ngā le maua fa mai wai loa fo i le awali ia walu ese le whaatua tuanga e maua ai lato o loa wa e maua mai vaenga le langu le o le whaatua tuanga lea sa maua i o loa nei tangata ele kanga lulua i whakoanga ele se au whai laf povi ele se whai whakoanga ele se whai whaiva le inga maua i au wala le anga le ke moki so o le mea ngau o whaingoi o kupe elea. Whamaia, wai loa fo i le awali ia, walu ese le whaatua tuanga na maua, ale walu ese, o ai whaakua kuanga leu, sa whaakua kua le kemongi. Wheo i le kemongi, le ngā komande Paulo e alu ese. Le ngā kuli ese Paulo mai sikeinge lea sa whao ngai e le kemongi. Lea la walu ese wai loa i le awali ia. Walu ese le whaakua kuanga e maua ia lako o loa. O ngā pupu e ai lea e i lako ia Paulo Masila. Ma fe koso ia te ilaha ua i le malae i luma o ali. Ia tālofa. Tālofa le sawanga le ua whaie. Ua sawaina le ua apostolo. Inga ua maua le leie le ua apostolo le ovar ki apolo. Ngai whai ngoa i kakopo kalameni Yesu. Wa maua le ovar ki apolo. Amen. A kongu ngai le i maua le ovar ngai a kongu ngai le i maua oe. Ngai ke fia lava e kali le manguia i kupe ele e lea ma kupe palapala. Ele i maua oe. Awangi i ngalo ia ki oe. Ore ki apolo ngai onga le plan ngai ke ai. Lea la ua maua le awali ia. Wa makua fei kaia kali kongo fo i ole mea ngai inga isi kangaka ma fei kaia isi kangaka i isi kangaka le kau mawhai kau su e aku bea ia e maua i kupe isi kangaka langa ole kupe is the root of all evil ole kupe ole haa lea o mea lea nga uma e po lea le leima le po lea fo i le e ke va ailo i maka o kupe oka wa makua sui a ko alo mafaufa. Ele le yari kele wa kupe mai lo lava. Mai ngaluenga au lava lima. E ngale mai apostolo ai ke ngalue lava oe i ngaluenga au lava lima. O la apostolo foi. Ele ngaka e faalango lango i iskangaka. Ele o Paulo o fai fale i. Ele o se kangaka e faalango lango i iskangaka e ola le ai ngā lulue fo i alako inga ia maua i me ola i lako. Lea la ua o mai i. Wha mai ua lako pupu e ia Paulo Masila. Ma fe koso ia ke ila ue le malai luma o ali. Kālofa. Kālofa isi auso. Her master's hope of wealth were now shattered. So they grabbed Paul and Silas and drag them before the authorities at the marketplace. Kalofai. Kalofai au nā le atua. Kalofai si au apostolo. Le kaumawhai yaku. Me fo inganga whesilia koe e ha mai lou kaua le ngei vai asu. Amu ia kako. E ala fo yonga e le lalonga inga mo ulangonga inga le ki ngā o le ngei kaua. Pe a whaapea le kake ngofo. Pe a whaapea kake le o e kau le kaua lea.
e ke le la longa kinga ai se whauka i la u apostol a makamakanga mai ngolingi kaua whaaleanga a makanga mo moli mai le fe au ingo ese e le i whaingo fie le savalinga nge fo yuso mai wa sasa wa fe koso ya ke la ua i luma wali le whaamakanga inga le sasa ma le sawa inga i luma o maka o kamaka i luma wali wa tai fo ia te ila ua i whaamasino whaape atu wa matua whaasoe sā mai nei tangata i lo tātou nuu o tangata iu teia fo i ila ua talo whai e le ai se fe au o le whaasoe sā e le ai mase message whaasoe sā o mo moli e nei auso a le fo o mo mo e mai ki apolo mi milo mai le fe au o le tala le lei e a vea ma fe au whaasoe sā amen le fo ua mi milo le mea moni a vea ma mea sise le fe au o le tala le lei wa mo moli mai wa whaatua tu ainu ese wa manui ainu ese le fo i wa mi milo el ti apolo ma a vea ma tala le anga ma a vea ma mea e whaape na ona saua ina ai le au whaingaluenga a le atua po le au apostol mai le sifai upelusu maltasu ua fola mai foi e ila ua o tu e sā o Natalia pe whaia i tātou tangata Roma ia o le li poki lava le ua mai o le amaia lea o li poki se makala se kau mawhai e wha se ai le ngaluenga le lei ma le moli mawina o le au o le tala le lei ia Yesu Kiriso ua feo sofi mai le motu o tangata ia te ila ua sa ei ese atu e wha masino la ua ofu whai atu foi ia sasa ia te ila ua ila au talo fai vi ia le atu wala tou sasa ia te ila ua o tele o la tā ona tu watu lea i le fale pui ua whai atu i le leo le fale pui ia leo le lei ia te ila ua wa o le polo inga ona tu watu lea ia te ila ua i le potu tu loto ma wha mau o la vai ila au amen ia le atua le ua o fo ia Paulo i le tūlanga sa o ia i Petelu o le sa ia uruai mo moli mai le tala le leinu ese le sa loka i fo i Petelu tonu o le fale pui le o ngā tonu o le fale pui le fo i la o ia Paulo masila wa fa ele ngata ina loka i le potu tū loto wa fa mau fo i o la vai la a ele lava le pa o le fale pui e loka a ele lava pasi ma pa o mea o le fale pui ale ele ngata ina sasa ia te ilau vektoso ia te ilau ale fo ua loka i le potu tūtonu ai koe loka o lo wha mau pe o la vai ilau amen te le lopo le altu i ngā wha mau sa wha mau ia le atu pe sa sai po le altu i ngā wha mau sa wha mau wha tasi i mala au ai loka i tonu le fale pui di ia le atu wa utau mwhai e wha matalatala o mātu le tūlanga lea se ia e mata ai le mata dia o le atua lea tātou te au na iai le fita o le taua le toa malosi le atua mata utia lea e whai matau tai o le nei folau le olo a vea ma whaatua tuanga o le nei taua ua manu mā lo ai Keriso vi ia le atua they were severely beaten and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Le la pe utau wha matala mai la I le wha pelitani. Wa wha mau wha tasio la vai. Bale la au.
Saulo ma le atua. Around midnight. Amen. Ni ia le atua. O le tūlua o pō mau. Ua tatalo ma pepese ai Paulo ma Sila. I le atua. Ua whaalongo fo'i ia te ila ua ua nono atia. Amen. Ni ia le atua. Amen. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening. Amen. Ni ia le atua. E ui lava, ina sai maya, sai vai, maloka i le o ngāto tonu ngā le mu le fale pui pui. Ai le ua i lava, le au benga e sili o na mahalosi, o le vala au atu lea ma vivi atu i lo la atua, a o whaalongolongo ai isi pangota. Amen. Di ia le atua, i taimi o ti ngā, i taimi o whaingata, i taimi o lo i tau. Ai ala langa ma vivi ai i le atua, a o lo o mata lalolangi. Amen. Tali tonu tasi lea vaenga tā ua la vole nei tala. O ngā o loo whaapena o na loka whaatasi ai maisi fo i pangota. A tonu fo i po oani i lato fo i a mio leanga po ni mea na whaasala i nai ma whaafale pui nai. A o lea ua lato whaalongo i to tonu o le whale pui. I le o ngā to tonu ngā le mua o le whale pui. O lo o loka ai whanaua le atua. O lo o whaasala i nai ma whaafale pui nai, au nā le atua. Ma ala langa ai whamai ua vivi ma pepese atu, ma tatalo atu i le atua. They were praying and singing hymns to God, and the other prisoner were listening. Suddenly, ona whaafua se'i mai lea o le mafui e tele. Ua lulu ina ai whaavai o le whale pui. Ua matala mai uma whaitotoa. Ua manunu ai fo i lo lato noanga umalapa. Amen. Vi ia le atua. Suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Every prisoner fell off. Amen. E toa lua fita le atua o loka hina i tutonu o le whale pui. E whamai le tala le tuspa ia. The chains of every prisoners fell off. Amen. Ua manunu ai fo i o lato noanga umalava. Ni ia le atua. Sa moa se ua tunu pele. Ai ni fita e toa lua, pe toa tolu, pe toa wha, pe toa lima, e tawina le nei taua mo Samoa. E manunu umai whaamai o Samoa. E matalatala umai fusi, manoanga o o loo polonga pea i le amasara. E o loo noa tia pea masai tia i ngaluenga, le anga ale ti apolo. E o loo fia pea tali tupe mai awala se ale ti apolo. E o loo whaapi o pea le whainga o tū la fono ma mea o loo ola ai tangata. Ai ni fita totoa na o Paulo masila lea no noa masai tia i totono le nei whale pui. Ai whamai le tala le fionga pa ia le all the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Amen. Vi ia le atua. E matala i whaitutoa. E manunu ai whaavai. E lulu ina ai whaavai. Ma mea o loo sai tia ai tangata i ti apo. A fio mai le atua i lona mamalu malona sili ese. E awala mai ni fita e totoa po le a lava mea e tutupu ai. Po le a le sai tia. O le a le anga ina. O le a le sawa ina.
O a whaafita uli e ui ai. Ai le tu ua I lalo le wala au pea. Le tangi pea, le tatalo pea. Ma vivi pea I le atua I taimi whaingata. E matala tala I noa noanga. O pangota umaholo o loka ele ti apolo. I ia le atua. I ia le atua. Wala le leo le fale pui pui na moe. Ua nei loa whaitotoa o le whale pui pui ua awanoa. Ona se I le e iala na pelu o le a fasi o ia o le a pule le ola. Mo manatu ia ua so sola e na nono atia. Aua alanga paulo ma le leo te leo whapea atu. Aua ne I whaia e oe se mea I leanga I oe. Aua o le I nei umalava mātu. Amen. Whai atu lea o ia e au maile nafi, au maini afi. Na oso maile o ia ma whapa ui luma o Paulo Masila malenga tete. Wana au maia fo ia I la ua I fafo ma whapea mai, ali ie. Se ase mea I tatau ona o whaia ina ia whaola ina ia. Whai atu I la ua, ina whaatua tua ia I lea li I o Yesu Keriso. E ola I oe, a toa malou ai. Amene. O na la tau tala tu lea I lea fionga lea li I ate ia. Ma I latou uma ua ilona fale. Wa au mai fo I ate I la ua I lea lava I tūpō. Ma mulu mulu atu o lata. O na papatiso ina loa lea o ia ma lona a inga uma. Wana ave ina e fo I ate I la ua ilona fale ma laulau watu mea ai. Ua oli o ia ma lona a inga uma. Ua whaatua tua I le atua. Ua au, ona awina mai lea e whaamasino au auna ua whaapea mai tuu atu ia o ia tangata ia o. Ona whaapea lea o le leo leo le whale pui pui nei upu ia Paulo. Ua awina mai e whaamasino ia tu ina atu o lua ia o. O le nei o atu ia ina o male manuia. But, o ila le fia whai ua il tato por kalame I le nei tae au. Vi ia le atua, la e manino lava le whai unga maina. I le ngata ua matala umapango tā sāro kaina. A le ua whaa o la ina I ma le pule o le whale pui pui. A toa malona ainga. Amen. O le ala ua mai loa le polo inga wailoa. Wha mai wailoa e taitai. Wailoa e wha masino le meu atupu. O na mailo le aveai. I le taitai o le whale pui pui. Release them. Let them go. O I lana tā o filo e Paulo. Wha mai tā la Paulo le whaipu e tolsu ma le fitu. Ua sasa mai ia I la ua. La tau ia te I maa ua. Nei I luma o le nuu a o le I whaasalaina. O I maa ua o tangata Roma. O na lato tu mai lea ia te I maa ua I le whale pui pui. Lato te tuu le mu atu nei ea ia te I maa ua. Aua lava. A o I lato se I o mai lava I lato e a vatu ia te I maa ua I fafo. E la ua whai ai Paulo. Whai akula ua li ngā lea ngalokanga maha ua. Whai ai o mai e koe kakala maha ua. Ala me le ua tupu I. Ua fefefe. Ole mea tā ua le fia kuli I le vaenga muli lea. Ole whato e senga le ua lina. Verse 39. Ona o mai lea o I la tou maole mai a te I la ua. Ua vatu fo I a te I la ua I fafo. Ma ai oi mai I a lao e se atu I lea ai. So they came to the jail and apologized to them. Then they brought them out and begged them to leave the city. Walan whaau au le tato o le ua umale vaenga tā ua o le tato o le tala. O mea ti ngā mawhainga tā na ui ai lau apostolo. A ua vea ma whao la tanga mō pāngo tā ma le a inga atoa. O le leo le whale pui pui. A ua o tuli mai le whai upu le tolsu ma le iwa e wha uma le tato por kalame. Ona o le langona lea na o I tangata sa mō lia ma wha whale pui pui ia Paulo Masila.
Whamaia. So they came to the jail and apologized to them. Tali tonu fo'i talosia ia o se langona whaapea ini tangata. Olo o latou whaia pea, olo o latou ae pea i manuia i tupe palapala. E leo ni a latou tupe. E leo ni a latou mea lea se le sele ma manuia ai. O mea tangata lau tele. O mea le atunu. O mea le malo. O le pisingisi ngā le uwali ia ngā whai. Na whao ngā i le ke mongi le kenge lea. Inga ia. Velo feta mai ai pe a mai ai a 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 pe kau mai ai le lumanga i o kanga. A o le pisingisi kupe ngā sa maua i oa ngai kanga. O le ala fo inga ngala ko ngau inga ia whaafale pui a Paulo Masila. Langa whamaia waru ese le source of income. Waru ese le whaatuatuanga sa maua ai kupe. O le ke mongi. O le ala ua umai le vaenga muli lea. Ua lato toe whaato ese. They came and apologized to them. Sorry Paul. Sorry Sila. Ua mako sala mo. Ele o whamatala mai le whaiunga, but the main thing i o le mau o lea nganga sala mo ma whaato ese. O le avanoa fo i lea. Tātou te toe sao whangā tu ai. Ma mau ai lo tātou avanoa. Pe a iai se a nganga wha maua lalo ma whaato ese i lea tua. Amen. A whai e te wha maua lalo. A whai e te whaato ese ma tau auanga sala. E wha maoni o ia na te wha ngalo ma na te leto e mana tua lava. Anga lei mai le tua le nei aso i le tātou whaasoa. Ua maua le ova ale ki Apolo. Ua saua inga le au aposkolo. A ua kakala i ngā i fusi o pangota. Whamai o pangota uma sa whaafale pui ina i to tonu o lea whale pui. Na matala umai. Malatou noa tanga. O le ase mea o noa ai oe. Le ase mea o tao mia ai oe. Le ase mea o tao fia oe. Te manatu o ngā luenga o mai ale ti Apolo ina ia ngaoi. Fasi oe. Ma wha umatia oe. Amen. A o le tala fia le nei. I le tūlua o pō maho. Amen. Bi ia le atua. Around midnight. O le tūlua pō maho ua tatalo ai ma pepese Paulo Masila. I le atua. Whaalongo fo ia te ila ua. E ua noa tia. O na whaafua se i mai lea o le mafui e tele. Ua lulu ina ai whaavai o le whale pui. Ua matala ai uma whai tutoa. Ua manunu ai fo i o latou nonoanga uma. Amen. Ua matala ai fo i o latou nonoanga uma. Sa moa si o watunu upele. A whai tātou te wha maua lalo. Fo i mai i lea tua ma whaato ese i o tātou leanga. E matala ai o tātou nonoatanga. E matala ai nonoatanga o leanga sala. Mangaluenga leanga le ti Apolo. Olo o tau mawhai e fusi ai oe. Ma whao ngāi oe. Ma i le manino le tala. Le moli mau. Ma na whai sa o a Paulo le ti Apolo. E le i whai le teine le asa. Whai sa o le ti Apolo. Alu i whafo. O le au penga fo i nā lea tātou te tau i le nei tau. Mātou te tau tala fo i ma le whaatua ma le pule lea mātou te whaape atu Satani alu i whafo. E le ai sau fe au. E le ai sau fe au i tangata o le atu. I tangata Samoa. I tangata whaatua. E le ai sau fe au. You have no right at all. Remind him that he still remain under our feet. You are loser. You are defeated by the blood of Jesus.
ua e to I lalo, ua e whaia ina I le mana o le toto o le tamai mamoe. Whaafitai tamā. Fo I le vi inga ia te oelo mātou atua. Tu maula ua fio e whaavavau lou lava vi inga tamā. Whaafitai le atua. O lou mana whaaola fo I lea na e ta tala ai fusi. Na e ta tala ai noa noa tanga o le anga sala ma le mata ngā sa mātou wolai. Aua e whaasa o loto ia I mātou tamā. Le ua mātou sa o loto ato atoa. Mātou atua I o luma I le nei tai ao ma le loto whaafitai ma le vi inga mātou te whaafoi ia te oe. Mātou whaafitai atu I lou mana malau upu I le nei tai ao. Pei ona whaautua I pea le nei porkalame. O le taua whaaleanganga ma le mana o lau upu I le nei tai ao. Alue atu lau upu tamā. Alue ai o loto mwhina ngalo I le nei tai ao. Tau, le taua, tō whasi le taua whaaleanganga. Ia manu mā lo ina pea ni a nganga mō lo mā lo. Sa mō I le nei tai ao. Wai o mā ua mai le nei porkalame I le nei tai ao ma whaafonga mai. Awa e manatu wa e la ngona e te fia talia ina. E fia lulu ina mea o loo fusi fusi ai lo o langa. A vea le nei tala I le nei tai ao. O lo tātou wala au watu ma le talo atu I le atu. Ma le whaatua tua I lo na alo I Yesu Keriso. O lena maliu whaalava au. Mo le toni ola ina o tātou wangsa. To e whatu I le mana o le atua. Lea fo I wa tātou to e tutu manu malo. Ona e muli muli mai lei upu o le nei te talo. Lea tua le tamā. Whaafitai lau upu I le nei tai ao. Wa oulangona ina o au o le tangata ngasala. Whaamole mole, whaama ngalo mai I atia. Talatu lo uloto I le nei tai ao. O te talia ina o e avea maali I ma whaaola I lo uolanga. E amata nei se iau oina e toia fio mai. Whaafitai e sua o whaola ina I loa lofa tunoa. Amen. El nei tai ao o se whapoponga lina o le tātou porkalame. Ia, ua tau I lau fwoi ma le tātou tūlā. Ia, anga le leile atua, whaamalo, whaamanino, whaamatala. Ia, whaamatala loto fwoi ai tātou upola nā whiongo pa ia pe o na tātou whaalongolongo ia I le nei tai ao. Malu ave I whale fwoi o tō whina ngalo se tautua fwoi. Ia, po se tala ua pā o papa. Tali tonu ia ua whamanu ia I tātou umailana upu. Ia, tātou te toe whailoa I pea. I lunga lava le nei polkalame, ia, pe apole alofa le atua tātou te auri atu nā fo I vai asu. E whamanu ia le atua I fuafuanga ma lau singo le nei asu sa mosi watinu pele. Ia I pea le anga le lei ma le alofa o le atua. Ia, mo le taimi nei, whātou wha soifua ia.